Raure. Baria. Ate Baria. Yes. No really. There are people who take advantage of a situation. Kunyitithania ke Maudu. Ano iwa modu watukane kurathi yokondori. Akwena mafata mau matano. Yes. Akawa bas. Ndio nilio gekona. Yes. Na ngelehana. Ito nitwagia na ngari gutweterera ri. Weciria kundu kuu hetu burinyo na gai. No njoe toto. Twili. Ngeikio bondi njoke gukundereri. Ngerorani ndagio hiyo. Yes. To ni mwafanga thabari ya guthie thubiri. People who under normal circumstances matikuanagia. No to niguo ne oka kindu gitago convenient. Yes. Dereva tugataga tikigongo nari. Nengo kanguone. Tutigothi haraya. Handu ingiheo Ngoni ya iti. Inya. Cia mananathi. Na ndakwiro na ndamero nae makubange. Rimwe. No haria tutigire pothiti ya birithi. Yes. Haure. Tuguthi mwena wa iguru. Ndio. Na ni gucoka onjore ithandu kuria nyanya o hau rugongo. Iwa kaba kahaka ndereba. Yes. Nigetha etikire. Nigwa. Riu Baria ri. Ni ari totuka twake. Akona tukuria matu. Ane totuka we o twiri. Na twi way in the outskirts of the town. Riu matu kindu ki outskirts gitingire ho mbeca rizina kuria. Yes. Riu ni akimarihagia ngiri ya mau ya matano gatuka ena tutu ena twiri icio ni mbeca cigana hari ikenge ithatu ni njega ndangirarira riu nake ri mbeca ici nigetha inyiteke ri amarihagia anyuari arihagia ta moro. Yes. More yukoragwa either quarterly, biannually or annually. Yes. Tire annual kana biannual. Yes. Riu akirihagia annually. Na tondu maragire batari ya kuhituka hau matu mathiginya kundu gwetagwo Kanyonyo ri. Aramenya tondu eri agubarabaria komboria cia keri. Ni agwika atia? Ni akumagerera. Tondu agairwo mugunda ucio ni kanjura hindi endagia muthanga. Ikambare kigairwo nake akenyerirwo ke. Kenyerirwo gicunje. Aya kiambe tutuka tuwiri. Riu ni akiona ciake 36. Areke? Hari mwaka. Ni njaga ni ikumwotithia gwika bantu. Yes. Arakimenya riu ri. Tondu turathi na ngari ya kurihirwo gitiri. Nenga hoya ndereba kuna atithie hani ninga hoya turugamio matu. Yes. Ona andu makiganduke. Yes. No ne aramenya na mission. Arauga atiri aure akomborike. Akomboria ke. Mara ambalia leo bwana ambalia. Mshuri. Naona sasa kwa sababu tuko Novemba. Unajua na mimi nitakuwa elia hiyo. Kuliko mambo ya kutuma. Sinaweza wiki njao nakuja na huko mnaweza nitalichia ile kitu yangu. Nitambwa na mbali nitaongea na nani. Unajua sasa mtu anataka zida hapa nzioka. Nzioka nitaongea na yeye. Ukikuja tukue at least tumetayaliza nini? Lend yako. Kwa sababu natupelekanga vizuri sana Baria. Sababu yanga. Sasa wewe ukikuja tutakuwa tayari. Mimi nitapanga na nzioka. Tujue vile tunakusoti. Baria ri. Kuna mahora na mosioko wa mukombori wake ri. Alamura na bikilia kitu ingekuwa mzuri because tunaweza kuwa hatuko masayansioni. Anajua mtaluni mmeselewa simubiria tu hapa. At least tukupatie wewe ukae ukiso. Besho zienda ikaneano muthenya. Yes. Na marae tokera hado ariko. Hado hau. Yes. Leo nake ri. Baria ri. Ni andu aria mako skeptical na bia. Yes. Ndangĩikia bia mĩhukwatĩra oneka. Yes. Mũndũ nĩ aboragwo. Ni mũndũ nĩ aboragwo kana ũkaiywo igoti. Kana gũkahiũ hai. Yes. Ũkarĩ curia gĩtĩ-inĩ. Ndio. Wacenduka ndawa andũ arĩa mekĩnuhandwo kĩa bia rĩ. Yes. Akarĩ peremba.
Reule Baria ako njororosia keri marabia komunesate ramuna hiyo ingine kwa sababu tu kwa tumejitaliza na tujamaliza mwezi utajipanga vile tutama mimi tutakuluzia kwa simu ai konjoro that no njega watamutugo wa keri Baria ashiguthaga thogithine okuthogithi ogua yo ndangicikia muhuko ni kuria andu thogithine kabashirange anoje nima kurituhagira muno gitu ukuriha mbeca ciaku wone haria ciruta nigo abete kuhinyiririka gucioya kidogo gacoka karirikana is legal tender riu kuria marathia akanyonyo thiini kuna marakinya andu ndwebure rakiura ngari kuratuika ni yakomana ni yakatia ni yakwama kuratuika to guhe karagita katuma na guori oge kamagucie ri me maguru ni mekuma machapa chapie mai ma utondu kuna locals marakimonia ke njira no ni mai marakinya andu maramakinya maru mau ni mai maingi riu ri marakiro nyu muguthi mukire murugame mukiro uri ungi to rimwe ni guka flash floods kuona gutari njui ngari egusagio mwiha inyu mukiro uri ungi Baria ri matia gitoboka mai-ini nyararirikana ena account maguru vegie iratu-ini yes pacha marakinya handu kuguru wake kumwe kurahata gatakaine thiini aya wewe botika ndigana na kwama anakira marai nao ri tienda kumunyita ke jegeke makimukure takiria tamweu Mamo kurari maraigua akiuga joki Mamo kinya mwana oyo ngiri ame joki mutiona ndie kirato kimwe Raigetie peptine mwana oyo na 15 oyo ngi 15 savings account na 15 current Era savings na current account. Haya mothe anege mzeni nini? Hiyo gea tumeenda na socks yangu na pesa yangu 15. Nata mundu wa hoya. Aya na kiacio ne kumareha mundu ngiri. Matware na roweru. Mata kirato. Fegi ne hathie. Branch ATM le. Kianda. Ya thina muihoro. Anake magore peptini. Harukai. VA kurai thimu. Ndu hare kakiri aria mai mekithatia. Matarikeire muno. Matarikeire. No ni wera marahoirio thimu ri. Macaka maria marariho manene ma muthuriti Baria ri. Ni ati kiato ni kironekire. No kiracokire gitari thogi. Amera azokisi ndio iko na mambo. Alo mzee banalo vulai tumekuludizia kiatu yako na kuja hapa kulia. Soki sindio iko na maneno. Leo yuma na adhefu. Yuma shoki asiracha atheria. Kiatu ni mlango. Na zeina ni socks. Hamujaona socks ya rangi ya kevu. Mzee unajua socks nani ngumu kubara. Kama silitoka mpaka na socks. Kiatu tumeleta wewe paka kiatu kama mimi. Wewe nyumbani. Unajua hiyo ni 600 matu. Rinti yake yakuwe mwaka mugima. Waugira atiri arogia kianda kiu nio maretirie ke maretirie indo arauga na amurehire ni marabangite undu ucio cicoke kwao mararire njama na andu ao na ndirarigwo niki maua ni mekundia na ihenya oguo ni maramenya njira ya gucoka na tuco tuothe
ya zigeze gwa ko mundu ko na thogithio yake bure angenyi twondiro ho wa wendi mwega ri no atangathithie Niate ke mwaka ori ntine yatherera ya nuthu mwaka Leva Andigoji ari acokire guthi kuu kurathiagwo ni ukuremwo aratigirwo akihanga ruhonge current account na savings account irathia ni yesieri Gloria hii mtu naenda mpaka wapi? Hii mtu inajitelea wapi? Unajua mdozi inaenda kuimwangilia kule Tana River. Nepali. Ukibema upige huko utakuwa umeuliwa na mamba. Utamkia. DJ Shongeri. DJ Shonge. Yes. DJ yetagwo Shonge. Itaga Shonge. Na ditore naturally ri. No ukamenya wego ucio ri DJ wa rugongo. Kuna kuga nanda ko operate na riri. Ruti cia kera. Ucio no gacia kiria cia kura. Cia kura. Ucio ne mukera. Ne murereki. Yes. Na kiria ka DJ Shongeri ti mwana ke na ndona mawira muno. Yes. He's very seasoned. Tona me competition na atwikire very, you know. Ai. Na kena onio mayukagia technology go kira andu aria mathiangite tumiaka. Na no maragithoma. Yes. He's a late bloomer. Na ajiri o DJ tene. Ajiri agura laptop. Yes. Oh. Ai kionio nyamu ria etagwo tractor. DJ yo mixer na software etagwo tractor ri. Tractor ni odakorire kihuthirwo ngianjia wira uyu wa radio 15 years ago. Ya tende tractor. Yes. Riwa ithaka na ke? Na tractor. Yes. Ni mugatinga. Tinga wood ujalego. Yes. Karia yake ri ni irafecire kindu gitagwo the ultimate test. Na kwa ihinda riri atangirurukitire no age wira. Niki You see, DJ Shongeri arahirwo squad. Mere wira witu ni wonaga wira rimwe gakora ndimubukete ru tariki 2 December. Gakira mundu atiri nie ndikone kai. No ngigia muhingari. No gwethere mundu ungi gatia. Ungiruta wira ucio. Gakiendekithia andu aria gikiro kiria njui. Kirendekana ni mundu uriku. Ni mundu uyu. Tondu naguo ni ukire ikiro. Yes. Riu he DJ urakio uranyitithanitie mawira. Araki approach Shonge etherera locality yoni arero riu mundu uri ungiruta wira ucio guku no Shonge tondu aria me ukwa na keri aigeni engage tu hindi yake ya mambura Shonge aragitwo arorio DJ Shonge kwina uthoni wikuo ndi kuri andu DJ MC ho yes yekana we no yuke tuhurerwe muthenya ucio arauga nie DJ Shonge guthigitha nie kwanya ndina matukaniria nginya cia tene nie no nie DJ urio kurikanite kuharukania muomboko na mugithi getiro Ikarira rege na ikaharukana undu ucio nduri weko nginya ni anjei na ndiburu acio mugaga ucio noguo iyo ni othiri yakwa yake ya DJ na riria ngetwo njorua yakwa othi ni ngaheana thiri iyo na riria ngathaka national platform yes ndio niguo ngakurikana tatha muni wa tosi akiro tu akeigua ukwenda guturihia atia reke njuge wira wakwa guo nduri raithi aria maui
Nyamba ngatarwo thani. Kuigura na host njoerwo cia haite. Atarwo thani ya haite bu. Nangia na mundu randehera mai ndakatia. Ndangara. Joke ajigirwo kametha gakwa kanini. Nigetha ndikatikane na ki. Na ndoya ngi. Ndiendaga na kiamuka uthiururuka mundu wira-ini. Yes. Wewe uri riu mbeca guturihia atia. Nindamwira ndire raithi. Nindamwira nie ndehagia goro. Mukangunjurira tondu ni inyueri. Mune 2,800. Na ni tondu ni inyue. Ni tondu ni inyue ndehagia 4. Magia DJ aria ngituronete maratwitagia 20 15 maramwira riu wina mafio fio wira ni ukahota atiriri amwanyu hangi mekire magongona kamo twae DJ iconge inyue ni guthikiria mutathikiria mix cia kwa matatu-ini Nenda ngetie nginya mixi. Mixi cia kwa ihura goke na atwa. Namu lira laini. DJ Shonge. DJ Shonge. Baigwa DJ Shonge cheha. Ocho kata lenye. Maraki gati maraki gia doubt maluga mundu ucio ni athie thiki mirihire no ru metherera maraki a mundu ngi because again remweri ni wa service provider kwa jaru tamatuko maya tuli riu November ha heri na December. Yes, most service providers are very engaged. Turu mundu tabagite tariki gire tariki kendari you might have a hard time, very hard getting service providers. Maraki wa high through let's chance on him. Toro ni agitari riari aketo chance ke mukaragita. Yes, mukaragitari ende igogona ri ni aina to mix turi akwa prepare haria maramwikiria under the bus ri ni maramwiru athondeke set yengi ya ukaribisha muiki nake na rwimbo na muikania makiingira arero riu banga nyimbo we tiga icu kuhuraga banga riu wingi riu hau progress iyo dari riu ni kuingira karagita-ini gake gucibenge guciarukania ultimate test ya career yake ri irokire haria maraingirie oro uguo MC arauga DJ le rwimbo rwimbo ruria arekirire ri ni agotura arumenete ndeke tondu we ndaramenyaga we you see ndari na playlist yo nene kana knowledge yo nene ya nyimbo we arathio ekirite ke rwimbo barathigitha DJ Shonge DJ Shonge sheha DJ Shonge sheha drop. Yes, MC ya DJ tuende kazi arekira rwimbo tikwenda gwakwa kuikia bibi number 2 Shonge. Hello, well, DJ. DJ Shonge. Wale wakwa kuna nenda kwendete. Hati ale nonge towe wa yula ya mosarisa. Hai, kagodira tia goko. DJ Shonge. Githie ngwage. Tiwa kure une ano yae ke urokie. Hai, nakai mwana. Vaga. DJ Shonge. Wage dhire ndari okendiga. Organizer ri aramuire kunja mburi nake na ruwa. Yes, laptop yake akunjira hau marathie na MC ucio marari nake
Shonge arakuja macini. Wagi thire oya ni ndatongire. Ne koigeria muhiki. Au ajone Saitani ora conspire. Kumufangira break up songs back to back. Shongeri. Ije shongeri wara kuorirwo munda. Naranyugutwo bara. Auya. Ore tano mbome yakakenda. Yenda semena mutino wake wira. Rago manira naku. Anyway, it's not done. Irafu no imuhe wira. Ai kura rwimbo. Ona moka nengo ina mamu mumunya na. Gaye. Masini no kale ya ngoma. Ei, mushongane akibeirwo ni thi. Arauga ni andu mamuthiiriire ogo. Kwi mundu wehitire ni agathiira mbere Jata yakwa. Ina best. Reure. Kivokore. Kifoko. Yes. Ondo wetwa kivoko. Kiumo yake ni kuria ruare. No ni acokete agathi kuria Nyandarua. Andu wetwa Captain. Yes. Captain Karau. Waugo kuena tauni iyo ri. Ni kwa setulire. Na agicoka akiga kaloko. Yes. A joint loko. Yes. Ari tayari wagurire kuwa kiende kwenda kugianaga na ariu ke. Ariu ake. Ariu anyina. Ti ake. Tondu kwa mugunda naguo ni wikite atia. Na mukunderu. Ikigura na kuu. Na tondu riu ni mundu riu retired ri. Ikiga karabu kanini. Ndona konde karegire gupiki. Yes. Picking it we rather very slow. Aikarĩrĩgĩte igatua ka bombo. Agatakire mara. Agetania na kihumo. Ewe kwa rihandu no nginya iga biacara metania na kwao. Agatakire mara kwa memba. Not kwa memba. It's just a name. No iwe no gwatu gwa ikombe. No ndikwaragwo kware mu ku attract the larger audience. Yes. Kai ni muhinyiriria ke little man. Kiona tike little man. Branding yake na placement ri. Ni araregire ku attract on me form. Ekira kwa attract ya new serious. Leo ne touch and go. Mundu andu akuna na kanubi. Bobo. Guo. Leo ne kuragete ngucanio tondu nyakinywa maya manini andikite. Ore ari wendagia Ondu karabu kamu the boss yori. Katiende tu ni andu ya nyinyi kwandikwo. Asa ni be kule bo. Yes. Riu henya kinywa ya itura onire. Akimira manyitirira kioneki na mateithanie kunyitirira kioneki. No mari kura. Ni ri arahuka. Yes. Makoto makigia na here there. No riu kipoko akakiona riu guku ndangiona muruzi wa wira ke. Ugi. Riu ni haragite incidents ira threatenire. Kurugamia rege ku kirimara. Kakoraro irwo. Ti kuruwo. Kurai no ndo itura rikara kigaria ku andu. Kana mukiri andu no mahitukire haria. Kirimara. Andu mangekatia. Na hau parking ni nene.
ino ngondu ci hau tu kuohora na nengo monia njeri ameku yale tari chonge itari kiria. What do you call this? The stinging nettle. Gathaiya. Yes. Leure fortunately halagia mundu umwe itonga ici wigua young millionaires wa ituroro ndo tulizaga no le radio gaza ekari ya guthuka ni hari karwimbo kidogo rwimbo Miriam ndoke watu ateria ndora twina ageni andogale akenu akiurea twina age mugeni Wena anya kenywa mau mako ure ni maroragiria locals mata no mona mugeni they put up a face customer geitheka ayora ndangirwo niwe agaru ni ukwenderia ya manyu wake aja ikombe kira we orio no ikombe cia andu kwa mundu gwetete ikombe museneta ngando ya ikombe no urona ikombe takeza muzika o mundu tuna ne mundu wake isakara kile sana magere mzinga how much umaiti 50 sawa mane actually mane mundu wake fatani matikanywe ninge wothe mageke muhimu Miriam no amate ne mokuona toro yao chama na Miriam oto wa mwana ithio togoka ta muthuri ona ngaria ona to yusiresi etito za kurehera dos Eure Miriam ure arakiuria Isaka we bako makita goti die ni George re kumatanukaga dia cio thia akikiro kiru na ndaria ke munene ni ro konya ndaria ri o ina malt aicha tutikoragwo Isaka ano atotoma mutomanire we otone ono ni customer wake gura lamp samri na ne kira fuke getiyo ndakasirwo na ya 10,000 wiki rimwe ni kuma piu yes arakiwa ni sane ngotomanda mukune bia gira ayo asawe gira oti mundu yo ne kiwe na mundu wakwa ukuriha undu na ni jaja ni mundu wakugira bia ta icio akirero tumaro titu wake kudo Jessica na Nake Isaka kena Aiwa Isaka timolo komuno kimondo Yes atu akuma ri arakiuga kifoko nake mwone kira furi atukanaga na alevi ku kwaje igwa kwina customer waka wa fatari enda wikara ke ira koraihu Korowoka Isaka kiuma ru atiru ni nguthie guys na moko johora because of some few issues here no the mushe money memble joke dekerie Karen Blixen ko moko dekeria waiter wetwo Ato Miriam watu savuega muno egwenda guhega tip kidogo na kana dina pesa cia Kenya I don't have a local money na local currency no nyite o ici Miriam mwana kujiro tuno toto twiri how ni hopujo irajeiria yes todo either kathieri yes to niona kiria neyo ri maura mathabu ri maona Miriam akujiro dola magana Mary okanoti kamwe ka Benjamin Franklin Redora igale ko na bisha Benjamin Franklin yes leo ni ngero igiri to beja toto twiri jone girita that around 30,000 that na magana kibokore aloria na kiasi atiriri uka seke pesa hizo Miriam mwana yori ona tachigi umachiga na chigi toro kure wao chejanyo Doraka duta kakureta gathimu ego zai akagwire zai yeti idora magana mari dore rashengia naki gai zai zai wa raya kere godate Evokore o Miriam Becha icho ane otichi aku
Nĩ cia kĩrabu. We no ngore kĩrabu gũkũ. Mbeca nĩ ndaneo. Mbeca nĩ ndaneo. Na tũtianĩrio ũguo kĩboko tafadhali. Ũngiuma hoku nũre njohi-rĩ, nĩ ũngĩaneo nawe. Miriam no nie no ngobuta wĩra. Atia ũbuta. Wĩra ũcio nĩ ndatiga. Kemba chabi. Batwarĩte nginya gwa cibu. Oyo mbeca cia customer ciakwa nĩ ũraregana cio. Jesi nĩ akauga atĩrĩrĩ, omanya u ararĩ mbeca citũ nĩ ithuĩ tũramũrehete. Ithuĩ tũramũrutire kũrĩa ararĩ. Harĩ thande icio wapeheria rĩirũ tũne. Mũgucanĩrie icio ingĩ. Icio ingĩ mũgucanĩrie na kĩboko. Miriam araugire karothua. Onaki. Yes. Kĩrabu gĩtathondeka cero ya 10,000 wiki. Na kĩboko omĩte mbeca irarĩ cia the establishment. Yes. Kĩrabu nĩ kĩao Miriam. Kĩrĩma ararĩ nĩ kwao. Mbeca icio cirokire kĩrĩma arakena cirokire ku. Ako irarehe kĩrĩma arokire areheirwo mũciĩ. Igithia ngoma. Aida kiboko ni ũrenderia kĩrĩma. Kĩrĩma arakwa memba ni ũrenderia. Thutha wa resignation ya Miriam. Ni ũndũ wa windfall ya $200. Yes. Yaracokirie cabi. No, he resigned unceremoniously. Kĩrĩmara. Yes, kwa member. Under the owner's management. Yes. And service. Waja arakaĩte mũno tondũ araigua Miriam aragũrire njaũ. Twĩna Reure. Egĩtoero ũkũ. Nĩndagwa na gĩtiĩrĩgĩte gĩtoero. We Mũjambo. Kwa mingi. Wero atĩa? Gũtirĩ na kaũru Ũrĩ okuoega. Ndiagĩũka tondũ ndĩrakĩmenya Zaire na indo. Ndiagĩkwĩrire rĩu nĩakĩgĩire mwana mũkũrũ taũni. Rĩu ndakiuga njũke ng'etangetete nĩramenya ũgĩũka he Zaire mũno ndakwamba kũrora mudi. Ndũgĩũka ningĩ Bute Athakìte ndu. Anga ndakwĩria ithaka rũgongo nĩ ciakunderia. Wethe warie. Ndiĩ na kaũru no kweria kũrora ũhoro wa rũgongo ũrĩa tũgũthiĩ December. Na niĩ no ndĩrakĩra andũ atĩ tafadhali mũndũ relationship ya November gũtirĩ. Wona mũndũ ndamwambia relationship ya November umenye nĩ ngũathiĩ gũkwa renda. Mwetererie January. Ti January mweri wetatũ tondũ ningĩ January etereire Valentine. Fisco ya he andũ hanjagĩria kĩwendo. Na nĩtwaiga atĩrĩrĩ tafadhali tũhithũre tũgũ taũni-rĩ mũndũ erute kũhoya na gĩthũngũ tondũ no ũgĩthiĩ ningĩ kũrĩa ũgagĩtwarwo kũruga cabaci ndithemba wĩrwo ũhoithĩrie irio uge o rĩngĩ atĩ imagine mũthoni wambata rũgongo na rumĩte taũni ndĩmũtware gwitũ erwo ahoithĩrie irio ambĩrĩrie na o rĩngĩ kana awa mũthingu aca aria gĩthũngũ kĩrendia guoya na gatũrũme wega mĩaraho ya ũmũthĩ mũhumbanĩrĩri mũthakaria wa mĩtĩ ya gĩthaka. Hapana, mtu atafute lusungu ya kuuza uoga. Ũrĩa andũ mene mahoya momĩte na mũkũrĩa gwĩtagwo rĩrĩ kaũntĩ ya Meru. Meru Yes. Nĩwamenya rĩu nĩ kũrahana ta kũranyitana kũu. Meru ndakwĩria matirengaga mwaki. Acio rĩ wa transformers yao iko iria ciĩtagwo step up. Ikaĩtwo nĩ step up. Kũrĩ step down na step up. Step down nĩ rĩrĩ wakiwa makĩndarũma rĩ ĩkaũnyihia ũtambe mũciĩ na he step up woka ĩkawambatia igũrũ ũthiĩ mbere ĩkaongerera mayũ uma kilo kĩrĩa volt ũgathiĩ kilovolt ũgatambio rĩu ũgathiĩ ũgamba
Uria waya ikiragwo iguru pio. Yes, high voltage. Yes. Riu Meru mathakagira high voltage. Raiwa gavana nake nĩakinyĩte andũ akauga atĩrĩrĩ kĩmomorwo kule auga kaende. Yes. Wai kana karugano kaheanagwo nĩ gĩthingithia mũndũ agũithirie mbeca kĩoro akiuga no kĩmomorirwo. Rĩu kũu rĩ matirareka mwaki you are actually telling me ena petition irasainwo. Ona kũrĩ gĩkundi kĩambĩrĩirie ũrogoti wa signature kũrĩa Meru na gĩga petition ni county assembly ya Meru kũhĩtũkio agenda. Yes. County edisofo. Yes. Or rather the county government. Dio. Na kodisofo ne kuga president ya kira kirore yoguo ri. Gotire mundu muthure county yo yothe. They will have a caretaker authority. Yes, from the national government pending election. Macoke kiwanja. Ni ukurikana kwenda Nairobi gwatuikite commission back then. When it was NCC, the Nairobi City Commission. Kwa disovete githembo kiu. Awituka commission na thutho no turonete kwina kiatekereta go NMS. Yes. Riu governor kuria Meru ahonoka guku senate ri. Yes. Acoka kuria aramerire atiriri nyamu ndirarugama. Kitu ni kusonga. Kaende. Sisho meki peke yangu. Nikienda munaenda. Yes. Niliona modo athia akogwa handu akunyiterera. Kama dekia we. Udikiwe. Signature ni irakio kuria Meru. Adakura kuria matirengaga mwaki. No ndakura atiri. Ona he MC umwe urasainire nyamu. Ona matekwa kurenga mwaki ri. Maundu mamwe ni macokanagia ndudu. Makorania lakini gome wacha niguuliza unajua ni vizuri tulizane gome. Najua sasa ikienda mbele semekane sasa kimevutiliwa mbali. Unajua tunarudi ground. Nigochoka kwa mwananchi. Unajua sasa hivi wananchi wamekasirika baba. Wananchi wamekasirika hapa. Kurudi hapa ni balaa. Ni vizuri mama kalizwe chini. We thaisi gucokio ground ri. Ndio guthika henya. Reke ngwe kwanje rĩu magicokerio haha turi. Ndirona ũmwe wao ngicoka. Ni uhuthu. Yes. Mathina o mathiite. Omanya gitetaru kiu kina governor Mwangasa ri. Of course no kio kia ina munya. No kio kia ina kiraitu. Kiu kia pekinyoterwo nia. Nio. Ma MCA ri. Ale mai na baigire marauga atiri. Matiuge githia. Stawe wathurirwo guku na ndonekaga. Ona no mamobilize supporters yao. Masaini nyamu nigetha kinyie signature iria irendeka. Petition. Yes. Mutire nyamu. Kaba ko kambere muge. Adresi amara giro giane Kenya yo nyene. Tia hothu. Nimewezo kiakara haria murahiriire. Yes. Nimewezo kia. Asa. Nyoni ayoguo. Hapana. Well, they know. Yani kana Governor Samboja. Hedi kithitio ndocio wa kudiso. Kule county ya Taita. Ma MCA ni mama kema woi munene tia kurakara. Woi munene. Please guy. Kawa kirakara baba. Koe tia kunene hiyo horo guo munene. Watu sokia ko yeya wakwa. Ole utromire campaign tu harira koi. Munenda turasafe siginya maroni. Oi tuna ginya ngari cia thirikari gukura no turare ha ngai. The same with the Makueni. Yona Makueni kibutha kibwana ni augite karia no. Yes. Leo na koria. No mariuga wai. Ndio maruga matirenga mwaki. Ni mari urenga. Ni meko urenga. Meojo kama lakini mnajua ile kitu tunafanya hapa. Unajua hapa si bali tulikuwa nasukuma ngaba na peke yake. Hapa tunasukuma wote baba.
Tunasukumwa bwana. Tunapelekwa mbio baba. Hapa tutapumzishwa. Ukirudi ground kama si mawe. Ni kukosa kura baba. Watu wamekasirika. Hebu mwanzo hiyo mchezo ya petition hapa. Hiyo mchezo yachwe bana. Hiyo mchezo wa seni. Sumpeni mama lakini wasaneni na mambo ya account yote. Unajua hiyo Egidiso vuno seneta davia kudu. Asha seneta digoshiria seneta ni not part of the county assembly anyway. Le governor na MCAs. Unajua ule tabaki tu ni seneta baba. Na unajua uwezi jua wanaweza chukua national government iende paka mwisho. Suliona songo vile libanywa. No kugema technicality. Yes. Wewe ule. Dilikai ne kwa isuje kiwe. Mamsie meana yo. Mama nivyo tugiri haria. Nijigura news ina haruci-ini. Yes. Ni marendekithia kuri marendekithia mathondekero nyamu ta NMS ino rari guku Nairobi. Yes. Ikue inashughulika kwa muda. Eto NMS with Nairobi Metropolitan. Weto MMS. Meru Metropolitan. Memese. Meru Metropolitan Services. Na marigwa mojeshi yomwe. Baba akiangalia vile jeshi wanakula pesa yetu. Baba sitting allowance inaenda na jeshi baba. Uwezi uliza swali. Baba uwezi uliza kitu wale ni jeshi kwanza wanakulima kofi kitu ya kwanza. Baba hapo nao tulisora mbaya. Hapo tu kusora kasuri baba. Na tukaambiwa hapa tukaambiwa kuna technicality sasa ndio hizi baba. Nasikia kuitisha kiti tena ni 2027. Noko ya technicality. It's possible. The caretaker government ego dinabela kinya 27. Sasa 27 utafanya nini uweke jina juu? Ulisanguka. Limba sini baba. Tena umetolewa ya nguvu. Neno wananchi wale kuambia nyinyi ndio mlinjangusa. Wananchi tena wataenda waambiwe 27 sisi tulika ni ziwa zililokataliwa na waasi. Tulikataa kasi. Watasema tuliusulu. Tiko hodo guo. Ule tiodo guo ba we. Na matarega mwakia ni masioke switchini. Ndira ya kiroko pova. Ona makueni magikora kibutha kibwana na kuria Taita. Yes. Agikora Granton Saboja mamuthe munene. Moida karokwo. Munene ndeto ndigakinye hau. Na karokwo dadi. Munene na mundu uri ukuhurani uyu. Ni uyu. Nani tukamenya uria kehera. Ucio turabaru tumuchuje giti kiu kia assembly. Yes. Magitha koguori. Nimego ikarira riri. Eto kahiga. Nimego ikarira kahiga. Nimekwirorera. Oya ya Mungu avunisaidia hiyo surba nyingine moja ya bebe na kumbuka tu vile nilikuwa MC baba. Nilole kwa mali ihogo. Hebu lete alele kidogo bana. Wow, jeshi wanatukimbiza baba. That is Meru for you. Kule squad ya kaende. Kasonge. Nyamudiga kinywa mbureki. Watu katri. Elieta tha. Ona tha nirugamaga. Ewe. Ona he mundu arehe a new technicality tha ici. Yes. Waigua tukiuga no kuge technicality. Marauga Meru kungithio uguo marenda ri. Yes. Wabi uririkane IEBC tha ici ndiri na commissioners. Ndiri. Mwa mtarego formulate. Kule na kinya challenges cia national level. Yes. Singemu affect. Tiyo go mothiete Meru mo ikarira kahiga. We. Na wale watangazaji ya Kameme walijaribu kutuambia tukaona sisi tunajua sana. IBC ndiri na commissioners. Kwero atiri gukuhariria githurano ri ni kwamba ki affectwo kegwire atiri kambuni teno itu ngiuga
andu othe mambe matige wira Maria Prairie undu ucio no utumakie muno tondu kuu ni kwirwo atia urero uria Prairie. And you see, application no itekiro kanerego. Yes, you are a fresh applicant. Liu kaundu kau maraeria kurehe gwati no meihuria county dissolve. Baba na kwambia hapo unaweza imbaka kuna siku ulikuwa MCA mwaka moja na kitu. Ukaimpeach ngaba na mara mbili. Alafu kikarudi kikawaramba baba. Itawaramba. Oi. Ewe baba jole be uikarathi marutithanie wira. Yes. Mayana itio. Yes. Dissolution ni hotho ugo mureciria. Ihotho. Yono nacia thukuru high school machine ya dom. Maisha ni kaundu kanini muno. Yes. Na hareo technicality. Umenye gative eno ya 2010 ira turahuthira tha ici. Gutire na presidency esetetwo tondu gutire thirikari ya county ya dissolve under the 10 years of devolution. So agikorwo ni inyua mbere ni inyumu you become a case study. Inyua case study. Umenya gutina presidency esetetwo gutire uguo ndikiola kula technicalities ni nyingi. Yes. Na interpretation that's your logic. There is no case study of like the Muruateto case. Gutire reference yeho. It is the all in murky water. New water. Yes. Riu wako murenda gutuika mbere ri. Sio rahisi. Utakuwa funzo kwa wengine wenye nia kama hiyo. We might not be very good political scientists, but we know that cannot be easy. It cannot be. Yes. Baba mwaza hiyo mzezo baba. Fanya kazi baba. Hiyo mzezo muko nao Meru baba. Utakalia kajiwe. Tumwirore irio. Randi kirote. Aje kuatoa ripoti. Ano marute wira. Aba mutakula nyumbani. Kama koi. Kama koi. Erago ole abusi etakoi. Ati koi wa father. Yeah. K24 plus app.